sledeće pitanje. Moram. Ne ustajemo bez još jednog pitanja. Izvolite slobodno. Koliko imamo prvi raci iz Beograda? Ne pustam. Znači, to je manje od 10%. Hvala se. Manje od 10%, a Beograd je četvrtina Srbije. To nam je problem. To je problem. Trebaju nam u budućnosti i iz Beograda. Koliko vas ima iz Vojvodine? Sve, to je škoda. Ustajte. Vojvodine je. Vojvodina ima više, a otprilike sedite, otprilike Beograd i Vojvodina su otprilike po broju stanovnika, da kažem, bliske. Koliko ima juga Srbije? Južna Srbija. Ajmo aplauz Južna Srbija. Sejte, hvala. Evo da kažem, vi južnjaci da znate, znači, način generalštaba, zamenik način generalštaba, komandant komande za obuku, sve su južnjaci. Znači, ovi su do sada bili među najboljim. Šumadija. A tu imamo Šumadinku. Hvala. Ajde, ne prozivam dalje sada, mene sve zanima, ali neću sada dalje. Ima još neko pitanje? Ja se nadam da ja nisam škorio ništa, prilike to, mislim stvarno da ove probleme koje ste naveli kao probleme, nisu problemi, to ćemo da rešimo i za opremu, i za manevarsku municiju, nisam zaista znao da to postoji kao problem, inače mislim da se dobili ove kakve koliko puštaju da za jednu priliku da vežbimo učinu. Inače mislim da kad budemo kupovali sve od, da kažem, nove opreme, bar neki eksponat, da treba doći kod vas, imati priliku da učite na tome, bar za nastavu, kao što koja pušite sredstvenu brigadu, da imate i vi mogućnost da učite i da pratite trendove, ovi koji su sa VMA u trend delini vas. Sve u redu? Sedi slobodno. Znači, vi sa VMA ćete imati jednu mogućnost koju nema ni jedan student Medicinskog fakulteta u Srbiji, a to je da uslovno rečeno živite i radite u jednom prostoru, tako da ćete moći i danju i noću i da vas probude kada budu određene aktivnosti na VMA, da stičete jedno iskustvo koje ne može ni jedan student da stekne u okviru studiranja i da budete praktično nekoliko koraka ispred svih onih koji završavaju civilne fakultete. Što je izuzetno važno, a nadam se da ste svesni da se pristupom Vojne akademiji potpisali to da ćete biti raspoređivani kao i svi ostali koji sede ovde na prostoru cele Srbije. Ako je to sve, ja se vam zahvaljujem. Evo, meni na kraju preostaje da se sa zadovoljstvo zahvalim ministru odbrane gospodinu Draganu Šutanovcu na iscrpnim informacijama i na podršci koju njega lično dobijamo za naš rad. No, to nije samo zadovoljstvo, to je i obaveze i sve danas što smo čuli, a tiče se budućih zadataka i obaveza, bit će unešeno u naše operativne planove rada. Gospodine ministre, u znak sećanja na ovaj čas koji ste održali kadetima, kadeti su odlučili da vam daju kao uspomenu jednu knjigu koja je upravo ovih dana, tačnije u petak, izašla i pojavila se na sajmu, to je Srpsko vojno školstvo i uručit će vam kadet Vojne akademije. Gospodine ministre, velika mi je čast da vam u ime svih kadeta Vojne akademije uručim prvi primerak monografije 160 godina Srpskog vojnog školstva sa potpisima 10 najboljih kadeta Vojne akademije.
i još uvijek je to stručnik. Znači, sa naslovne strane, to je Miša Živković, najbolji student generacije koji je završila, ako se ne varam, 2007. godine Vojnu akademiju. Miša Živković je negde kod Leskovca, rođen, i završio je pešadiju. Kada sam ga pitao zašto pešadiju, rekao mi je da je on bio prvi na upisu, pa je prvi birao. I kao prvi koji je birao, izabrao je najteže. Od Mišu čekamo da bude jedan od generala Vojske Srbije u budućnosti. Svako od vas treba sebe da vidi ovde samo sa svojim likom. I to nije problem, to je moguće. Svako od vas. Samo da se ponašate kao Miša. A Miša je genetskove porodice sa juga Srbije i on, kao i ja. Šalim se, ali bez obzira, znači Miša, ajde govorim se ko sve, znači ona treba da bude uzor kao Jaran Mladić koji je stvarno bio i uzoran kolega, i drugar, i kadet, i danas oficir. Hvala vam na knjizi puno. Biće mi drago da je pristam celu da vidim šta je ovdje se piše po znamo. Hvala. Ovdje je nastavak danas završen kod nas puka politike detektive. Namest vojno komandant jedinica, povijete jedinice po planu.